Serangan Israel ke Iran dinilai gagal lantaran tak mencapai target yang dituju. Rudal-rudal militer Zionis meledak di langit setelah dicegat sistem pertahanan udara Teheran. Beginilah detik-detik saat rudal-rudal Israel memasuki wilayah Iran. Namun belum sampai target, rudal-rudal tersebut sudah hancur oleh sistem pertahanan udara Teheran. Suara keras pun terdengar oleh beberapa penduduk di dekat Teheran yang disebabkan oleh aktivasi sistem pertahanan udara. Tak ada laporan pesawat tempur atau suara rudal dan tidak ada kebakaran atau asap yang teramati di kota tersebut. Pasukan pertahanan udara Iran sendiri telah mengonfirmasi serangan Israel terhadap posisi di Provinsi Tehran, Khuzestan, dan Ilam. Akan tetapi serangan tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil. Sementara tingkat keparahan insiden tersebut masih dalam penyelidikan. Bandara Internasional Imam Khomeini beroperasi normal. Begitu juga kilang minyak Tehran, Iran, tetap beroperasi seperti biasa. Selain itu, tak ada satupun pusat militer Iran yang terkena dampak. שומעים אותך, מחר. פעולה היסטורית שביצעתם הלילה בתחבולה, אומץ ודיוק, הוכיחה אין אויב שהוא רחוק מדי עבורנו. אתם הגאווה של כולנו, כל מדינת ישראל מאחוריכם. שובו הביתה בשלום, מחכים לכם. יחד, תודה רבה, הערכה רבה. הרגשנו לאורך כל הדרך חיל האוויר, צה"ל ומדינת ישראל מאחורינו. גאווה גדולה לקחת חלק ככל שידרש, לאן שידרש, מתי שידרש. דרך צלחה, נתראה להמשך המשימות. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.